المحظور wano Suyuti kamɓe ɓe mari tafsir labaɗo ɓe fuɗɗito maslak aran on fi waɗugol ɗeɗo hadisaji ɗiɗi jamma maslak ibnu salah o ɓenni wonde ko faanda ko ɗe nawnaje ɗo gootum wawata raɓinde kanko e hoore makko kono ko Allah ho waɗi sa ɓattodiri e makko ɗum ɗon woni sabu ɗum ɗon hannde kadi wona sabu nawnade nde hewte joni noon ɗen andi sabu no heɓo kono mo sabbo ko ronga heɓade ka lekki e nawnare lekki kin ko sabu fiye cellal heɓa kono est ce que ko ñande ƴettuɗa lekki o ndikkata donc ahyanan yatakhallafu sabab ha fiya andu wonde ko Allah tigi woni alfa'il alhaqiqi ɗum ɗa ko mujarrad asbab kene yahay kene ronka kadi yewde طيب أما ابن حجر كم بإني كقول نكون نane adwa on kumo heddi kumo tabiti ora baykat kono ko ɓenni konɗa ya dow ko pottoɗa nawno ɗo ɓenni ko min mbaɓe sadde darae fiwata artum joni Allah hoddiraɗo ya nawna sikka ko ɗum ɗa ɓe inni ɓenni kon ɗo woni ko fandako ko wata a aruɗa nawna sabu bi taqdirillah la bil adwa al manfiya wonde ɗum no raɓata few hande kadi sa nawni sikka ko ɗum ɗa sa sikki ɗum no haraya fenni hadith on ka o hadith la adwa sinala ɗini la adwa an ari tun a nawni e o raɓinila waqata fil mahdhur tayib kono tarma koɓe go ɓe jaɓali o tafsir ibn hajar ɗo buyo jaɓimo buy jaɓama ɓeni o tafsir ɗo ko mabni ala aqida fasida wono aqida ash'ariya o ɓe mari ko ɓenta kon nafyul asbab a ƴetti ngal leggal okki ka yide ngal summi ɓenta ko yide ngi woni ko sunningal ɓenne ko Allah sunningal fewno ko ngal hewtude on ka yiide jan funa asbab ɓeni ɗum ɗo mabni ala hada ala kulli hal ɗum ɗo maslak arano on mo mari shawahid wono ibn al-qayyim ɓe tabintini ɗum wonde adwa no woodi nebbeli go no tabiti e hadiseje selluɗo wonde ɗi raaɓay so tiimtike yewtere maɓɓe nde o heɓay fawaid wonde adwa on imo woodi bi mana tarjih ma ɗum tafsil mo ibn salah waɗi on aray ko salim wonde ñabbeli go no hiɗi raaɓa la iskal ɗum ɗo ko naatugol tun hiyen waaw falkade kono so wawano wadde oɗo bi kadi wawano wadde bi haal wawano wadde jamɗu bi haal haray ko wonɓe yeyte ko nasikh e mansukh nasikh e mansukh koma no mari chartiji koma ande honnu to jeeya e chartiji ɗi yen andu tarikh on taw ahammu chart se andali tarikh o e wawata wadde nas par ce que ɗo ayde ko ɗo atti oɗo ayna ko ɗo atti hare ko hombo wawata sennidirande o ɓe addi misal ko tawata kon hara ko nasikh e mansukh no mari ko woni sarih no mari ko wona sarih kana so samaki ɗon kuntuno haytukum an ziyarati al quburi fazuruha ɗum ɗo ko sarih kuntuno haytukum al'ana fazuruha ɗum ɗo ko sarih fi nasrika donc est ce que goɗɗo ma dalilorde joni nden haɗore attinode fi juragol qaburuji ɗin wawata par ce que ɗum ɗo ko sarih wonde ɗum ɗo mbortama kene no ara harna e hadith goto wono nelaɗo sallallahu alih w sallam e hadith ibn umar kaɓe landa tawi ɓe fokkiti makka hajjoygol hajjatul wada maɗa yalbasul muhrim ɓeni la yalbasul amaim wala sarawilat wala albaranis haka landi toon ɓenni wala yalbas al khuffayn illa an la yajida anna alayni falyalbas al khuffayn wa liyaqta'ahuma asfala
ka bay ko taji ko ɓeni so heɓaali fus ko watto si wona hukku ko wattoɗo kono taƴa ɓaawo on wonta hannde kadi pettu on faltike ɓayno ɓe yehi makka toon ɓe daroyke arafa ɓe lannda kadi ɗon ɓe inni kala mo heɓaali na aleyni yo watto fayin to walaani fii taƴugo ɓaawo kala mo heɓaali isaru yo watto sirwa to walaani fii taƴugol fus jooni ka aadu no woodi seeɗa ko honno gerrete donc a yiltitike kaadi feeƴa yiyata ɗum ɗo wonde ko oɗa ko madina woola daño hokkiti makka oɗa ko arafa woola a heɓata ɗum ɗon heña kono si a taskike haa anndi ɗum ɗon haray a waaway anndude nde ñawoyoɗani ko bortande nde tawde laaɗo wata wooli koɓe wooli madina hari ko woɓɓe wonɗo kono makka tawi yoruɓe nokku ko arna madina rew noon fof no muɓondiri ɓe innayi ta'khirul bayani an waqtil haja la yajuz donc seeno no ɓe anndina fof nani nde ñawore ɗo seeno haara no wawno gasude kaɓe inna ko ma taƴe ɓaawo ɓe taƴay ɓe woole kono ɓay tun tawi ɗum ɗon bortama ɓe woolaade donc tawi hannde kadi ka ɓe wooliɗo yeeso jama on fof woɓɓe goo no ɓe nanaari nde ñawore to ɗum ɗon holli ko ɗum ɗon woni rajif on hannde kadi goto taƴata koɗal muɗum jooni noon onas ko ɗo ko honno woni ko andirde ɓeyndi ko si nasso ari wono ko ko wolle ɗanaani maɗum sahabi yon o fillo o waɗa jasmi wono o hadiseeje no ari fil wudui mimma massati nnar hari kala tawaddau mimma massati nnar kala ko ñaawoɗa tawta ɗum ɗo yite ngen rewi e muɗum ɗi maɗa ko defa hara ko ma salligoɗa kono ɗum ɗo bortina oɗon sahabajo on filoyni kana akhirul amrayni min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarku wudu mimma massati nnar ɗum ɗo kadi ko sarih wonde nassuji ɗiɗi no ari kono ko waɗa woni ko sakkiti kono noon kadi kana al ma'u min al ma' aw kama qala on faltike si oɗo gasani hande kadi noon mahin ka tarjih ko ɗum ijma on kanko o montata ɗum ko masala oɓe jantoto ijma on kanko o montata kono haray o hollay wonde montugol waɗama tasko waɗama ko ɗum ɓenna wa ra'aw dalalata al ijma'i lan nasha bihi sa yiɗo ñawore wono joni hadith no ari wonde si oti yariɓere laabi koen waɗumo jaldo on so yari ha timmi laabi nayi koen warumo kono ijma no woodi wonde yarɗo beere o waɗetaake ma ɗum kala hadde mo tawata kala bakkatu mo tawɗo no mari hadde hare ko on hadde ɗo woni ko o waɗete foti ko sariga ko taƴugol junngo ko amma ko hadduji taw ɗum hara ko warugol ko ɗon woti waɗirte amma ɗiɗa waɗetaake hono ijma no tabiti honno ono ijma tabitiri andi ko nassugo par ce que ijma wata wonde sona mustana ɗon hara ko nas imma min kitabin aw sunna donc na ijma o woni ko bonni borti o hadise ɗa kono ijma on ɗum ɓaawo waɗi holli wonde hari nassuno ɗon ko on ɗon ɓe tuugini hannde kadi ɓe fof woni sabu hannde kadi oɗa borteede ɓenni wayla fattar jiiko mi faala e waɗa ɗo jawla seeɗa par ce que mo rajji haa toon no ɗuuɗi ɓenni so tawi ɗum ɗo fof ne waaki ko tarji on hannde kadi ko ma suɓoɗa gooto ƴetta noon acca hedditiiɗo on kala ko ɓen iɓe janti mo rajji haa toon ɓe ɗuɗɗini ɗi moƴƴa woɓɓe janti ɗi capanɗe joyi woɓɓe janti ɓurɗi temedere suyuti ko tadribu rawi ɓe ndaari ɗi ɓe taski ɓe tahi ɗi moɓondiri e piiji jeɗɗi ɓe resimani en ɗi ɗo ɓenni aranum ɗum ko tarjihu bi haali rawi ɓaɗe hadisaji ɗo fo isnadone ko ɗe fillora ko ma ndaaren alhaali filliɓe ɓen hara hiɓe ɓurdi ko satti o hara woɓɓe no ɓuri woɓɓe
koye ndaaro tawi o filliɗo ɗo ko higa yani ko adl tamu dabt oɗa ko hafifu dabt ƴetten ko tamu dabt on filli kon ala sabilil misal ma o oye ndaare kasratu ruwat oɗa hadith ɓuyno fillimo kono oɗa ko seeɗaɓe fillimo waɗen tarjih bi sababi kasrat arruwat ma qillatul wasa'id oɗo hadith hakkude meɗen e laaɓa kono tatuma nayo yani almusannifin ɗa jiyata to ha sappono toon andi kono yimɓe ɓen fanɗiri wo hadith o mariri doole kono ɗuɗiri wo hannde kadi golle naatiri nder to ɗaɓɓotugol ɓeɗo fof ko noon kadi haray ihtimal woodi wonde transformation heeɓi yewtere nde hoɓɓeni bi fiqhi rawi say woni oɗo filliɗo karmakojo oɗa noon ko insan ammi na jannguɗo moƴƴa ɓeɗo filliki hadith en daari tawi oɗo ka isnade makko ko karmakoɓe tuwoni ko woni ɗon ɗa tigi tigi on ko ruwat faqat nani hannde kadi ma yetino fillade rubba hamine fiqhini laman howa afqah min ɓeydi ndaare so wodi oɗana ɓuri marde fiqu haray ɗum on holle tigi tigi on kanko mo maniti ko hunji kon mo mari fiqu ko wata renande mo ngandal makko ngal hoɓɓe ni ɓurgol maɓɓe ngal janngol nahu on kadi par ce que nahu on kadi walle waɗugol dabt ko nani kon par ce que on taway haraka gotono e bonnude mana on fof on faltike wono inugol ɗon zakatul janini zakatu ummihi e zakatul janini zakata ummihi ko khilaf bayna al ulama wono kalmo koɓe ko ɓe ƴettiri nasbu on ɓe mari ñawore feerere ɓeeɗa ƴettiri damma on ɓe mari ñawore feerere on faltike ɗin ɗon ha kadi lalle toon ɓe naɓɓi ɗi ɗon haaji ɓurɗi capanɗe ɗiye haaji timmi walla ɗi capanɗe tati ɗinugol tumbi haɓi haalir raɓe filliɗo on tayib qismu ɗimmo o a tarjihu bittahammul waktu ka oti nani ɗon hadis on kadi ko muhimmu jiddan en andi ɓe mari waktu tahammul e waktu ada ka tahammul e hewtoye surutuji ɗin ɗon hiɗi hayfi yasihu min alkafir an yatahammal summa yarwi ba'da islami musallam kefeero o nana ɗo goɗɗum darsuɗo joni o mani tongo ɗo so simmoyi o fillike ɗum no jaɓe en aroye yewtude fi muɗum ɓay kon kadi ɗo so woni joni o waɗi heeɓi tamyis o fillike o manitike ɗon o filloyke ñande o heeɓi ɗi surutuji ɗa hannde kadi no jaɓe joni noon siko paykum oɗo fewɗo nani oɗo hadis o tawi ko paykum oɗo hari o helli faama o wawi manitade piiji buyi haqqille ɗen timmi haray ɗum ɗon kadi ko arina wolluɗo kanko tigi tigi on ɗima ijaza nde deftere ɗo ha fello nde itta ya oɗa no hara a jangino junngo a fof mi jentiki ma ɗum mi jangi a jentiki mi faltike haray no seeɗi tayyib ɗum ɗo kadi ɓe naɓiɗe ɗo ɗi ɗuuɗi moƴƴa qismu tammo ɓe nder tarjihu bi kayfiyati riwaya noone no ɓe fillori noon tarjihi kadi no naata ɗon so ɓe heɓa nokku e ɗi feƴƴiɗi to ɓe aɗa kadi kayfa rawal hadith ɓeyna taqdimul mahkiyi bi lafdihi ala al mahkiyi bi mana hadith fillora ɗon bil lafz on ɗon ardine e hadith fillora ɗon bil mana hadith adi wayeɗe tum anda tigi tigi on ta yiya sahabaɓe ɓe fillaɓe ɗo fof fi hunde wotere hara ko nde wonta kande waɗi kono sa sallam kono tawa alpha ɗon fotta ko maɗa woni koɓe fotti tawa noon oɗa hadith ɓe fof ruwato ɗo fotti e lafdu makko ara ɗon ɓuuri marde quwwa ndi oɗa par ce que kene goɗɗo na sahaba ɗum to kono ɓaawo toon woɓɓe etoto filloragol hadith bil mana kono hara ɓe faamaali ɓe naata e tashif en ara e yewtugol fi muɗum geɓal hikkingal ngal ɗon nayaɓal ngal a tarjihu bi waqtil wurud wono jooni hadith filla iwɗo madina hara ono mari quwwa par ce que ko sahaba ɓen ko ɗon ɓuri ɗuuɗude ndi hadith fillaaɗo hara on ko makka woni ko iwri e filla ɗon no e tawde kadi ko madina nela sakkati wonde so hadith on jooni ko madina toon iwri
hay holli fayda ko no sakkita wala di tay ko makka woni ko wada nanimo ko non kadi tarjihu al mutadammin lil takhfif hadith ji di oda ko tundini ko tundigi o masaqqa no mudum seeda wala ko tundini ko takhfif no mudum seeda yetten ka tawta no hara takhfif no don sabu hadith ji go hollu tigi ko adinu yusrun e ko hina dunno قبل هيك نجاوب قال بإني الترجيح بلفظ الخبر يكون تدبوي وانو ترجيح الخاص على العام تجون أولو حديث وسبق مسألة بعينها أما حديث كون أري كون عام مسألة ناطر كعموم أودا كون أولو مركز دليل خاص يتم أولو دليل خاص في أولو مسألة تبقى ودا عموم أنك تكون هدني مكون نياو جكو كوينا دون كاجي قسم هيكي لون جيغا بو الترجيح بالحكم وانا جوني حديث تو اغ هر اصلو اون كو جوني حديث اغ تو نباين اي نياوري بو هر نون كون دو نكو اندودي بمعنى حديث دو جوني ارا في وند sittu sawalom ko wadi ko bara asliya ko wonde ko sumayetum wadi e horo donc andi hande kadde man on uwa ko be kadi ni ko aksu madama dum dawni aslu dum da ari be tiki hare ko dum woni ko yettete alladhi naqala an al asl dum non ko khilaf ido di jego be konto di jego be ido foko no mari mahall nadar kono ino goddo jon taqdimul ahwat odo hadith ina do joni ala sabilil misal si waqtu foti kama ko ayub masia wesinde ka hawo to feddi ko ajul ala sabilil misal hebe joni hadith kadi no tigi tigi sa si julde foti ateke pas julde foti kem hare nafatama ko yobuto juluda wo juluda yettugol on hadith hara yobi tan no julde yettugol oda yobuta tum no ka Allah jalla majo ono ni ahwa ko nga ne ko fogo jemel khilaf yetta no joni ajja oda ko hina no kar gismu je da ko sakki to rombini at-tarjih bi amr al-khariji dal wadugol tarjih har ko amr khariji har na joni lara tay on don mari ko sembini mo nokku go e dalilaji go on ko Quran ma sunna go ma do qiyas ko sembini mo yetaw non acca o mota to kanko ala ko faabin wallahu a'lam silum do ne waati be tumma tawakko aray si wawali di tarjih haji ni ko gollitiri ko ron do ko fi won mo mujtahid woron ko hebde lawol ko darto o ta'dilo inno gol ko at-tawaqquf no buri inno gol at-tasaqu haray ko darto do nayen jumbu derto inne ko odo ma ko odo se hebali fuf dum do no haali bam wala ta parce que dum do kadi ko bin nagari binisbati lin nadu odo no wayda do ron kayude makhraj goddo ara tum o yiya makhraj wono joni yen do hadith joni fi no nela rasul sallallahu maki don fala yabruku ahadukum kama yabruku al-ba'ir wal yada rukbatayhi qabla yadayhi aw kama qala aywa ala aw kama qala joni sandari odo ظاهر parce que odo ta'aruf ka zahir naka haqiqa sandari tawi ta'aruf no ton si awawadi to adarto be are dum kambe be wa taramo ko be duno windi o fanno do no jeema imam shafi'i mukhtalif al hadith no jeema ibn qutayba di nawari to ton kadi mushkil al atharon lil imam al tahawi daftar jannah bindane min tabarana tabai bi moja wafi
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقية كأن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. الناس دمبو غلبو لو عندك أنجيني كل يوم يكون صحيح. الناس جوني يكون صحيح مردود، الصحيح مقبول وغير الصحيح مردود. طيب بين ثم مردود وانا خبر جون مرتود كون غروتان دم واما ان يكون لسقط وسبب فكان يانا دك اسناد تون او طعن ما يوند وندو كاسناد تون هنجكل تعريف حديث صحيح وشروط جمون ومهم جدا لتولى كلون كبنت العمود الفقري لعلم مصطلح الحديث شرطي جوي حديث صحيح ويدون عمود الفقري على كو يتتا اغاند الحديث ناسيون حرام هوت تان غوتو دي دو جوي على نوني حديث ضعيف موارد سنا يلتني الا ما كونكا كصحيح تعريف الحديث ضعيف هم بواي انا وانا تعريف هم بواي تاو حق امون جوتو تعريف بعينه اتفهم الفهم اهم شيء كدو سويدو فايدا ملا ود تعريفات ني من دا دو جون بن جوني المعلق ما سقط من مبدا اسناده راوي فاكثر بشرط ان يكون التوالي او كما او الى نحو هذه العبارات ما يلزم افهم صوره حديث ضعيف وحديث متم من شرطي حديث صحيح وما حصل حديث متم من شرطي حديث حسن وسافر ان حسن تو باسكو فكل حسن فكل صحيح حسن كلا حديث متم من شرطي دلن هري وني ضعيف لني نون ضعيف سافر تصور لني طيب ko imma li sabtin ko imma o isnad mo hewtuden do goddo no yani der ton no diwa ma ba'al ma hibe ko hibe timbe kono goddo no ton yimo yuwa den ko imma kadi ko adala ma ko ka dabt wala yo do yette kitabul itisam kala no jogi yette don dare wono yette isnad arno ma dimmo hadith arno ma dimmo ko janga ko hanki yaltine do gemme de wonne jangude fu way wen tasawur on jange mat non fe en fina yawo hadith yetelu hadith mom imam bukhari be maki hadathana yahya ibn bukayr qala hadathana al-layth an uqayl an ibn shihab qala akhbarani anas ibn malik annahu sami'a umar radiyallahu anhu al-ghada hina baya al-muslimuna aba bakr ila akhirih enen ko isnadoni ko hato jonningim odo haji jon inna naka soy hayno woni fi yani susu ukade ma odo haji jon te naka soy hayno woni kono wa ta hido da ben ko imali sabti ko imma hara o sta to andi do mo to kondir ko imma ko goddo yani der do ma hara hay si goddo yana papa an hebi nder do hobbe no gati tigam ine be ko qayl do joni ma yahya ine joni yahya ibn bukayr ine odo joni tigam ta'an no nder ton imma ko ka adala makko adala on ko piji joyi wadirte ta'an dabto yare yewtugol ko piji joyi wadirte ta'an ko imma go dama ala ta gokku no nder ton on faltike da joyi woni don sappo da kadi joni sappo on kadi no mari jeego ay sappo jeego gebe sappo jeego no yaltude dum e dido tayyib
en firilum beni fasaqtu imma yakuna min mabadi istanadi min musannifi yana ndene ko imma nde wona ko ka fuddorde isnad ko be faandi do fuddorde isnad o ko hikki ko windu deftere de min musannifi on faltike ko imma hara ko fuddorde ka joni ko mbo hikki do Bukhari Yahya Bukayr ka hara ko don yu yanni mani temo أو من آخره ما هرب فسكت الرئيسنا كنتم سكت الرئيسنا الصحابي أنس بن مالك كا طيب أو غير ذلك ما كهنا نقول إنه كهنا دندو كتوم بكا طيب تواي أدو دك فوق تهارنا دو ناكا سراجين دو ناكا هكون كدو إنه ده كرمازن كسابورة تقسيم سو سند نيما على هبتا جب الغوسنا كاوسين دي دم مو بالتفو أنا كده أفوسيتا طيب بينو مانون جوني فالأول كم بنارنا يعني تون ليكا كهتي كم مسني بين سكوتون يعني فالمؤلف ولا تي المؤلف جون كم هذا تعريف حديث المؤلف كابولا يعني أتي كأم تواتا أتي يعني أو وين رفلنك يعني مفاتيح بقول حديث مؤلف زفامي ولا زفارة كمان تعرف زفامي بين تي مؤلف جون ندون إني مؤلف سكول دو كدي يعني سبيه كون ديرتم وني مؤلف سكول بفوق يعني هوتي صحابي يوم ما نلا كمؤلف كينه يوتاوتم يانو بفوق نهي كون ديري يوم دو مفاتيح كه كون تي مؤلف هو الثاني ديمو كون يتي المرسل بومبون ديمو يلي روندو بعد التابع طيب كون مرسل دو يواري تنبيه تعرف مونا اون حديث متواتر صحابي جو اون اتام كون متواتر وحديث متواتر اتام اون يسو تابعي جو نتاودي كان نون harna yes tabi'i jo ko tabi'i jo harna sahaba jo direct tabi'ina tay bi martabaqat wa binabi biha 14 tabaqa on faltike wa be filoto wa andi hare goto yani harna sahabi ka siko sahabi yani iskalla sahaba kulluhum udul طيب لو harna goto har ko dido tabi'a dalilu o fillo itewa kadi fillo itewa sibete sahaba no hara ko tato no hara ko nayo no hara ko jowo no hara ko jeego no hara ila mani hay aqlo no no ayono dum ka tabi'a ko do hara temedere kala fillo ite oya ha hewto e sahaba jo no filal ita mo heccuda ka yumkin hada min haythu al-aql kono ko hedike do e isnad mutawata tabi'ina be jeego o ma jeddo no e makko goto kala no fillade itte oy si hewti sahabajo kono be jeego ma jeddo parce que jeddo bono yeto ndar est ko sahabi ka ko tabi na hadithina wala amal bin niyat tabi'ina be tato no e makko kono sa enni o mo tawata yani o won to sengo do tabi'i on kono ete hadith mursal be nayi ko sahabajo yen o won to sengo do tabi'i fantike jonno bay anda ko hombo yani sen sakko ande siko nunno mana nunno siko wawdo ko jangi ko mana anda kadi nen tigi tigi onon do e memata fantike ko sabon hadith mo sala do man yani tayyib bayni wasale to ka in kana yente barana tafsir sali to na hakko de on mari na sengo na no ko ngotoni hakone do ka tayyib in kan bisnayni sai woni ko dido yani fasaidan ma ko buri dido ma attawali ko hari be hikkundir kam yenu be ko dido ko tato ko nayo be taw ko no buri goto fa huwa al-mu'dal ko hadithina tay mu'dal hono en la mu'dal ne tawde sayni ala bitelo yenu be sanje te moƴƴe bahaso soko goto
andare joni hono daɓe ta siko goto yani tawa e darde hakkol inne ɗo joni ko leydi ɗo woni ko yani ɗe wawi gerde hande anden leydi so ndaari yahen mbukay ɗe wawi ɗaɓɓutude so karama koɓe makko andi yiyoye to leydi ka ndaren ɗo huɓɓayde ko taalibaɓe makko e yoye to leydi ka par ce que leydi o jangijo ngo huɓɓay o janni yahen mbukay andi no weliti kono siko ɗiɗo kay joni ko leydi ɗo e huɓɓayde woni ko yani honno hewtirten honno andirten yaluɓe ɗo bukay ko honno alaaka makko ibnu shihab ayno woɗɗi ka ibnu shihab kan ɗo alaaka makko ɗo bukay no woɗɗi ko amru mu'dil no faltike tayi wa illa say wona ni taynaji kokko wola ɗo fuu naka fuɗɗotoni ko yani wona ka sakkito hakkunde on wona ko hikkondir ɓayne ko hikkodiri ka tayi ɓenni fal munqati kon ɗo ente munqati hare no naata ɗo siko goto woni ko yeli hakkunde ka siko leydi tum woni ko yanɗo hare woni hadith munqati say kadi joni ko leydi ɗo e anas woni ko yani woni munqati foti ko ɗiɗo foti ko tata taw tum hara hikkondira hay siko yahya mbuka ɗo woni ko yani say kadi goɗɗo no yani hakkunde nder ga hara ɓe hikkondira woni munqati joni munqati on فون طيب منقطع من حيث العموم وكلا كتاوت انقطاع ودي اسناده كون اصطلاح دو هولي كتاوت كون هرا نام الله ونا مرسل e hor man ka dawai hawtude sidido yani ka fuddorde no ine honu no ine muallaq ka no ine kadi la go mi falanan no ine mu'dal ahsan on faltike tay so ko sakto be kadi non so goddo yani sakto no ine mursal no ine mu'dal bi shakka har ko tabi'i won heddi don kadi ko tabi'i on faltike tay kala ko be hibe mari اختلاف قولوا في حديث المرسل كون راجح وان حديث المرسل ضعيف نفهم هذا كا طيب كندو يونالي ميسه آية دي فوق واصل ثم قد يكون واضحا او خفيا ثم رفتي او سقط له يكون واضحا يموانا كو هنتيدو انداريتم اندو انداريتم وان سقط وديدو ان طبقات الرواه فويدو جوني يحيى بن كثير حدثنا وقيل وان يحيى بن بكير وهوري داري وقيل وان دي اشكال نتون مفالدك ان سقط واضح او خفيه ما سقط خفي ايوه فالاول كونسبت واضح وعندته يدرك المؤندر بعدم التلاقي واسيد هاورن في غومبل عربي فوتالي فيو بوري دال جونن كون ماري نادي دو جانغول تاريخ anda kombe wuurde ka kemlino min samma ko sabu dum do ko den tuma ihtija haton jina ila tarikh قال يغن التاريخ ووضعوا التاريخ لما كذب ذو حتى بان لما حسب لما قلوا اني لما استعملوا الكذب استعملنا له التاريخ ما في اللطب بي يتليزي فناده في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عندك من عنده كنت مجيبنا الاول من دار او مفيد الايه توا on fejjinino hebe ketole inobe kari yewtina haddathani fulan be ndari say oda mo inni fillan e jannimo onno fejjinno wadi dubi sappo si wada jibina benni anda wakili an a fudno jangure tay ado jibinede mara dubi sappo o yi dum do wadi be no wirti be wonno be fenode tayyib wakali immon wonnon sabata khafi bonno ete al mudallas mi yahato wa yaridu onnon riwaya o jole
بصيغة تحتمل اللقي هرهمو واي مفتودة هاو ندرغو كأن ونوتي في اللي عن وقال ما قال إن لو جوني على سبيل المثال كيسنا من دو عن ابن شهاب عن أقيل عن ابن شهاب أقيل عن ابن شهاب أو رواية له نا صريح وند أقيل لني ابن شهاب نفيله أولي أين لو شيخ قال شيخ صالح فوزان كذا مواتين ده أنا قوانغ وولدا وسأني حدثني ما سمعته يقول دونك إشكال كا جون كان سبوي كله هاي بوني فنو بيري واي جماعة تنفو هيكت يوم بيعرفين قال فلان قال شيخنا فلان بل وكذا المرسل الخفي ونم كدي المرسل الخفي مرسل الخفي نتون هي سيد مرسل أنكو داتا سكتون ظاهر جدا خفي ومن معاصر لم يلقى يم بتاو بدو بهور تي كونم بيدان مرسل خفي تدلي مدلس إنن لموجة كون ينود كودي سيد ابن حجر كلام كوبي فيك يوم بوي جيلون ديرين ودا إطلاق ودا هورا ودا ابن حجر بعد سن ديريها لا بقص حسين سندالك استعمالات أتاوي من جيل سيدا كونو خلاصة كوبي إنكم مرسل الخفي يوم وين بدو بيورو دو وانا من دو جوني ميهي عربي سعودية بجانجي جامعة إسلامية يفوتي كلام كوبي بوي كونو ها عند ميلاد الشيخ صالح فوزان مثل كلو يوتر ميت الشيخ صالح فوزان إنه كون يمد مثال كهرا التلفزيون جي على ما جي على أو ينن دعوة وسائل يجي نن ده donc في اللي كده وقول الشيخ خالد فوزان عندي مية سعودي الشيخ فوزان كسعودي ون طيب كنا عنده بديك عندي مية هداية في اللي كده كنا كمرسل خفيين أنا تعرف سنا يبير تنتقي كجند الحديث كنا الشيخ عبد المحسن عندهم مي تمام درس جمع كنا ديفو قلت في الله بابا قلت في الله محرم على سيفيل لك كم نني بكم إشكال الله سيفيل لك قوم جونغ ما كنون نهار من النار دونه يتدلس نو أندا مجانجي جونغ ما كونو كونكم فيلي لهم بعينه أندو بنتيجي تيجي عندي متوانا كاتنا بس كي يند جانغاو فانا محدثين سي جانغا ما دو تبا قسم ويندت this presence ويندت donc kan o hareno andi tawaɓe mo tawa on faltike ɗum ɗo inete mudallis ɗum ɗo no ɓuri mettude andude par ce que asno mi jangi jungo makko donc somi inni andina kono minata haddatana ko min no an donc so anda mi jangi jungo goɗɗo mi inni an jaɓete on faami kono karama ko ɓen e diqqa maɓɓe on ɓe wawi andude ɗum ɗo sorta donc بسندري مدلس ينبغي طبقات وقبل طهرة كان دراك تدليس أود سفيان الثوري وقبل طهرة بوقت تدليس ونا هي بثقة سفيان بن عيينة وقبل طهرة تدليس ثقة أو ثقة ضعيف ما هرقته هذه كويس ثقة كنا إن تدليسه وقبل طهرة بقى مبهنديو بقى تدليس وقبل هذه هري يدلس عن الضعفاء سكو ضعيف دمنا وقال كما جيون طبقات ابن حجر دوين دفتر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس دفتر يبن ليس وتيه لو جانجي هذا يتصور في تدليس أمته وفهمي فرقه مرسل خفي تدليس طيب ويتليزك وقول تفتك عنه وقال ما ذكر بصفة يلبي كتابة يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع سأني عندي أفني بس كأني كارماك إن استي أنني بدأ منني من عن الحديث كم نقولي
si a nangimo ɗum annade o ene kanko go innade o nani e horɗo annade donc yimɓe jo julɓe kamɓe si ɓe ari si ɓe annduma fuɗɗetinde an samitahu walla lam tasma min ani donc ma wala gonga sa inni samita hadisa e maɗen fof ko pour par ce que a feñi sina ɗum ɓe ɗumanno inna o e tigi tigi wono sukayana wono sukayna ena wono tadris ɗo o sikki filli e zuhri ɓeni sami taw ani zuhri o inni mi nanira zuhri mi nanira nanɗo zuhri tawi ɗiɗo fof no nder falte ke ala kulli hal no gasa o heewi tasawwur ɗum ɗo ka طيب واصل ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأيه وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق ومدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع ومدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمبتدئ. وقد يقع الإبدال عمدا اهتهانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص ولا المرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. koko jamoɗen ɗanane ko honɗum ko sakto o almardudu ɓeni koye mare saktin aw baan sakto on taw ko honto sarto hombo kaysna ko sarto hombo goni ka hadisu sahih ittisal o ka on faami tanabbahu ko sarto ittisal o woni sakto si ittisal o heɓaki hannde kadi woni sakto tayib hannde kadi ɗo joni ko ɓen ɗo baan hannde kadi ɗo ko al adala wa dabt naati ɗum ɓeni maɗo summa tan on ɗon joni imma an yakun kono cerroɓen ɗo ɓe hawtidiri ɓe ukkidiri ko yowodiri ko e adala o ko yowodiri ko e dabto on li maqsudi maqsude maɓɓe o ko waɗugol e tartib ɓe hasabi daf ɓe artor ko ɓuri kon marde daf shadid jokkiri noon nde tawde goɗɗi gonoɗa hara ko ɗin ɗo e ɗiɗa hikkodiri wona ɗiɗa konte te halal ɗiɗa konte en sendidiroye ɓenni faal filliɗo on ka isnad ko yuwirde imma an yakuna li kadibi rawi ko imma hara ko sabu fenade filliɗo on hara ko fenowo aw tuhamatihi bidalik ma hara himo tumira fenugol fenowo on ko taw tigi tigi on yiyama oɗo o feni o bakki en ala sa sallam hadith ko ɓe woola hara kadi o tewi tuhamatihi bidalik ma o tumire fenade bon o tumirte fenade ko tawa tigi tigi on ka hakkude makko yimɓeɓe tigi tigi on o wole o fen ma ɗum o filloɗo habar o ittanela sallah sallam kono hara tigi tigi on goto fillakimo sowona kanko hara kadi e hoore ɗum ɗon oɗon no luudodiri e ko annduɗen ko jogiɗen ko ummorde nusus e qouran e ka sunna falte ke tayi ɗum no haray woni tuhma andi ko fenal direct kono ɗum ɗo waɗi jonni en tuhma aw fof shagalatihi ma bonugol palje makko ɗen tawa so falji o falje palje hulɓiniɗe si ɗum ɗo haɗi toon no filli wonde ɗum ɗo dagaki kanko fillo ɗon kene ara a faamaɗe wonde no dagi fahishul ghalb aw ghaflatihi ma wersindare makko e misal ɗo joni sa fillike ɗo hadis ari nanigoy ko ni seli wattito ɗo nayi gonga ma wattito ɗo misal mo hoffal aw fisqihi ma hara ko fasiqiyagal makko ngal
o fasik ɗo ko tawata ko fasik yagal makko ngal ka gollodiral makko yimɓe ɓe amma so woni ko ka diina ɗon ko note bida onno ko yondiri koye aqida on noon ko bida amma ko toto koko bil halal al haram ma muamalat nante fasik wono no are akhbar ji o wonde tawi goɗɗo o muɓodire jeeye ɗen yaade o muɓodire hay ɗuuɗa ka masjid al haram si woni fuɗɗama juulede o accitade ɗe yaade goɗɗo yimɓe ɓen hada fasik on faltike oɗo kadi hande hadis makko on koye hayke dow fasik aw wahamihi ma ɗum falje makko ɗen hara tigi tigi on falje makko ɗen no ɗuuɗi aw mukhalafatihi ma ɗum lundagol makko hedditiɓe ɓen kanko tigi tigi on si o riwaya makko mofdirama e riwayaji hedditiɓe tigi tigi on yukhalifuhum ghaliban ko ɗum ɗo man yuwafiq ghaliban rababti fa dabitun aw nadiran fa mufti omo tawta riwayaji makko ɗin no hawdiri ko ɓuri kon ɗuuɗude e jom on dabt hon jiɓɓe hare onno kadi o kontete maɓɓe ko dabit amma so ko seeɗani o hawrodirta maɓɓe ko heddi kon tigi tigi on yukhalifuhum oɗo hare ko o hafil mufti sayi ol hifdo innete aw jahalati ma hara ko majjede makko andaka ko kanko woni hombo yawre ɗum ɗo kono détail yeeso aw bid'ati ma hara ko sago bid'a makko on onno bid'a kadi no détail yeeso aw so hifdi ma hara ko bonugol hunjegol makko kala hara hunjande nden nde yeɗɗa on faltike ko o so hifdu ɗo ɓuri wonde a haf di koko yewta ko feƴƴi kon dow ton fof o fal awwalu arano on geɓal aranal ngal tawi woni hana ko sabu fenade ko yuwira o feni ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam aray almawdu hadith makko koyente ko almawdu hadith almawdu ko ɗum ɓen walil humaydi wal imami ahmada bi anna man li kadibin ta'ammada ay fi lhadithi lam naud naqbaluhu wa in yatub wasayra fihi mithlahu imam al-humaydi imam ahmad e koynaɓe ɓe ɓeyndi kala tiwiɗi fenene lalla sallllahu alayhi wa sallam kanko o haare men gayni ɓe jaɓata kala ko finndi hay si o tuuɓi men jaɓata halas hay woɓɓe toode inni kala femen ala sa sallam nahu yakfo hay sa noon ɗum ɗon hewta tufo sina hara o istahalal kadib ɗum ɗon ko sey ah kono riwaya makko on haare jaɓatamo sow fayi athani ɗimmo on ko hombo woni ɗimmo on to hamati ɓeyni almakruh ko ɗente makruh haɗa hadis o ɗon kadi ko tertade falde ke koɓe sendidere mawɗum o ɓeyna ko tawiɗo feni bafirɗon ko falliɗo feni ala kulli hal ko muɗum koko haykete memetake sow wa halisu tammo o almunkar ko ɗente hadisul munkar komo tammo fahishul ghalab sahih tayyib ɓenni oɗo ko munkar e jangi hadis munkar kay janga ayo ɗo kadi munkar mum ɗo ka hare ko tambi ko watta yiila e munkar on waɗa itlaqa e piiji buyi wona mukhalafatu thiqa mukhalafatu daif li thiqa inneteetu munkar haray ko ɗum ɗo noyne munkar riwayatu fahishul ghalatu kadi wal mughaffal wal fasiq ɗum ɗo honenne munkar ko ɗum ɓe inni wa halifu tammo al munkar kanko on kadi hadithul munkar ala ra'yin e konngol karama koɓe go wa kaza ko noon kadi arrabiu naya ko wonete ghafla ka wal khamis e jooɗo tayyib ɓenni summal wahmu kono ɓenni summal wahmu nde tawde e kontikeɗo piiji buy tawi maɓe artara ɗon summa fiya anndu e jantomo hannde kadi ɓenni summal wahmu amma ɗon wahmu o in ittulia alayhi bil qara'ini wa jam'i turuqi fal muallam oɗo waham en wawa tawi woni joni filli ɗon ɗo o ari o heɓi toon waham o falji ka isnad
سيف الجلال في إن جنجي نتو أنواع ضعيف أخرى كنوا أول أنو دفعل جريندين حتى كمان مو بين طرق أوجي بي أو حديث لو في اللورا مو بين يفو مجي هبل تون قرينة ما قرائن هول تيجي تيجي أو فالجي أو حديث عيني هري أو حديث نتي المعلل وبين المعلول بين المعلل وبين المعلل كأتليزو بل كرم قوي في جمع بيتليزين فوق بين المعلول بين المعلل بين المعلل كنا كساكت الرجع كينكم معلم بقرطة قول جرده بين ثم المخالفة مخالفة أنه جلبه نه مخالفة الله إن كانت بتغيير السياق سيوني كسبو ويل تقول نيوغان دين ما دو إسناد نو أردنو تيكو غوتو أويل تيتو ما ماتنو أردنو غوتو أويل تيتو لا تيوني كسياق إسناد نو أويل تي فمدرج الإسناد كونته المدرج كون هذا بقى إسناد كون على سبيل المثال على سبيل المثال أوتي أرى جوني ونحن حديث kono hara ko seeɗa o nani e makko e o isnadu ɗo o nantoya kadi seeɗa e isnadu goo to o ƴetta ɗen ɗon ɗiɗi fof ko hadith gooto on kono kanko ko non o naniri o tokkidira mattuno on o fillora isnadu gooto ɗum ɗo woni mudraj kono idraji on ɗo ko isnadu innete ta ndaaro mattuno on ko ton o ɓeyditi par ce que fof ko hadith ko kanko woni nanaade mum ɗum ɗo innete mudrajul isnad ko non baati do misal ko ina dum kadi no ton mudraj no mari gebe buy ka isnad no mari gebe buy kamatu ko gal misal ko baati do mudrajul matn ko beeni do aw bi damji mawqufin bi marfu'in ma do onadira ko mobindira mawquf ara e jangol ko kompatata ko sahaba en filli o takka marfu ko haala ma an ukkutuɗa nder ton ma haala goɗɗo ko na wara ko mawɗuftu kala ko ukkutuɗa nder ton woni idraj almudraju lmulhaqu akhir alkhabar bi qawli rawi ma bila fasli kala ko konngol fil ko utilise ko wattuɗa nder ton an filloto ɗon hadis ko wattuɗa ka nder isnade ma ka matun woni idraj fotti ko sahabajo konngol makko ma koyna sahabajo kono o hadis ɓe addi ɗo hadis zuhri hadis nene aicha ka badu el wahyi ɓenni kan nabi sa sallam yatahannasu fi gari hira الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد قبل التحنث التعبد وزهري بين كزهري ونكو ولدن كم بفرتن on falteke kono idrajo no fuddo no araka arande lawol ken kono asbighul wudu'a wa yulil aqab min an-nar kon ari hadithaji kono yo tawdo ko hadith goto non ko mudraj hadith fi abi hurayra no araka hakunde wona odo tahannus ta'abbud kono idraj on ko ɓurata ɗum to ko sakkitorde isnad foti wala ko sakkitorde matno woti wala matno ha o gayna hande kadi o watta ɗon haala makko
rawi jam kanko ron ka sendirta o ƴetta fof o fillo o watta hadith goto ɗum ɗon ɓuri ɗuuɗude kon woni ko hikki ɗon bel aw bi taqdimin aw ta'khir sahih ma hala joni o ardi goɗɗum o sakkintini goɗɗum ko duwa kon sakkitorde o attora ko duwa kon attorde o sakkitora hay ko loynete honɗum fal maqlub ko ɗon ko waylita ɗum kano ara ka isnad no ara kamatun ka isnad ko no oti arayde ɗo joni murratu bun ka'ab kanko ene ka'ab bun murra o waɗi qalb wono ka matan on hadith wonɗo ka sahihayn bukhari kam ɓe fillimo wa rajulu tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu ma muslim kam ɓe fillimo hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu donc nana ngon o ñaama ngon ena taka nana ngoni ko hokkitirde ɓen ɗum ɗo ko honnu o maklub in kalafa ala ba'di ruwatihi ɓe inni aw bi ziyadati rawin fal mazidu fi muttasil al asanid ma hara o isnada mo jogiɗen ɗo yaha mo gayri haka hattino hara goɗɗo rawijo kono ɓeyda nder ɗon kono andirten ɗum noon ko sartiji ɗiɗi koye taw hara isnad oɗo hara ko imam boukhari ɗo joni no fillori mo ni joni hani ko imam tayyib yiyen oɗo hadith joni ka sunan ibne maja tawata ɗo joni hakkude ley e o kayri rawije gono ɗon ala sabilil misal ƴetten ɓaawo ala kono yahen bukayr e ley rawije gono ɗon tayyib joni ɗon andi 50 ɗo goo ɗiɗo tato nayo jow ɗo ko jow ɗa ko jeego ka tayyib ko imma so yi ɗum ɗo innayi tigi tigi on goɗɗo ɗoytima goɗɗo ɓeydi ma ɗum yaha bukayri o nani hadith o jungo oɗa bi wasita o nanimo kadi bila wasita ko ɗo ihtimal ji woni sey woni filliɗo on oɗo ko dabit mumayyiz kanko haray e jaɓay ɗum ɗo e hoore kadi sartu ɗi mon ko tawata ko si haddasana o utilise ayɗo yahmbo kay ko ɗum o gollitiri ɗo ko haddasana holli o nani siko an eyneno gasa ko mudallis o nanaari woni par ce que tadlisi o si tan o heɓino kam yewte no fima ko moƴƴa wonde no ara ka isnadi no ara ka matin ɗonno ka isnade ka suyukh e isnadu no mari pecce buy won tadlisu taswiya ara ɗo joni rawijo go ko thiga rawijo go ko daif rawijo hecciɗon dow ton ko thiga oɗo o nani jungo o daif ɗo nani jungo o thiga dowujo ton kono oɗo hadith ɓe aynihi ko oɗo daif o naniri an ara montamo ɗon o leyga o andiraka tadlis montamo ɗon adda an hakkude maɓɓe waɗa dow to o ga o andiraka tadlis goo e hoore ɗum o fillori an to an makko o horlo كذب مثل كما تمر بين أو بإبدال راو ولا مرجح فالمضطرب ما هرا وراوي جوجو واتتي راوي جوجو مضطرب أو تغيير مع بقاء اضطراب do mari sartiji muɗum ɓe inne ko ma hara awjuhu on fof ko mutakafiya mutaqariba hara fayde ma tawde tarji
ronke andu tigi tigi ko ɗum sawaba e ɗi riwayaji o fof no fillora ɗo no fillora ɗa haram ta arudu on tigi tigi e wawan wadde nder to mo wafaka hakkude majji kon ɗum ɓeynata ittirab sabu ɗum ɗum ɓeynata on noon hadis kadi ko lowɗo sabu ittirab bon par ce que ittirab on ko holli wonde filleɓe on ɓe wawali hunjade mo ñande yeɗɗude ɓendi aw bitaghyiri ma baqa'i siyaq ma ɗum hara ko waylitande nde tawata hara siyaq on no heddi fal musahhafu wal muharraf hara ko ɗonte hadithul musahhaf e hadithul muharraf ibn hajar kamɓe ɗo kadi ga maɓɓe ko sennugol al musahhaf wal muharraf ko innugol ngol siko shaklu on woni ɗon ɗum ɗo ete musahhaf tawi ko nuqat on ɓenna ko ɗum ete muharraf amma ɓe kala makkoɓe kamɓe wona noon ɓe sendidirayno kamɓe ɓe marno tariqaji ɓuyno ɓe feccireno pecce tashif o no toon ko ɓenta tashifu l isnad e tashifu l matn e tashifu l mana tashifu l buldan tashifaji ɓuyno toon no jeeya e muɗum misal tum mbabil faida wono filliɗo goo o arno filli hadith man sama ramadan wa atba'ahu 6 min shawwal haka siyam ad-dahr ko inni man sama ramadan wa atba'ahu shay'an min shawwal andi fado be windere ko on say do wattano qatto sit fayde e shay no battondiri moƴƴa o ɗum wanni o jillindiri ɗon no ton kadi goɗɗo ko andira sallallahu alaihi wasallam tawi ɓe mari ko ɓenta ko anisa hamaltu ana wa gulamu nahwi idawatan min ma'in wa anazatan li wudu'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam on anaza ɗon foɓɓe wawaɓe janngol tigi tigi on ko selli ɓe sikki ko anza ɗum ɗon ko shah ɓe mana danne woni ko fanda ɗum ɗon ɓarno yi hadis sallah nabi sallah sallam ila anza an ɗum ɗon haari koɓe fandori ɗum ɗon to goto ko ɗum ɓe watta sitr ɓe juula ɓawo yi on hadise ɗon sallah ila anza kanko ɓanni dammo ino juula e ɓawa ko noon yettoda an bin nabi sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe kam tawi ko kabila gonno mari e onno ko noon ɓinete anza kamɓe ɓe inni ko nahnu qawmun lana sharaf sallah nabi sallah sallam ilayna ɓoyna ɗum noon tawa e ngal ɗam mo ganɗo ɗum turaf buyno e maggal par ce que ɗum ɗo hay hiɓa tawa ɓe ara koɓe karmo koɓe ɓe wawani hisude muɗum no ndaari woɓɓe ɗum ɗo wontana ɓe hannde kadi jammoore sabu kono woɓɓe goɗɗo no tuɓena mo faade sabu ɓawa wawani janngude kalima on o inni jasara ɗum ɗo wontanimo hannde kadi jammoore ɓenni ثم الجهالة وسببها أن الراوي تكثر النعوت كاين أرجع قالوا ولا يجوز تعمده تغيير المتن بالنفس. أيوة والمراد بالله هذا متعرض المتن. لا يجوز تعمده ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. طيب او تغيير له لانه يمود هن المقلوب كا المصحف انه خطا جل لا يجوز تغيير المتن دغنتاكما ويتوك المتن بالنقص دويتا والمرادف ما ادى كلمه مرادف سيدنا مدو جوني الله أكبر إن الله أعظم لا يجوز له إلا لعالم سونا حركه كرم كوجو أنظر بما يحيل المعاني كو نبتكم فيروجي دي مودو بمعنى وأندي دندو سو إتي دندو سو واتي دندو كو معنى دو جنة جاء شرط يوفل حديث بالمعنى
بمعنى رواية الحديث بالمعنى نمر شروط نجي على شرط جدًا يطهر أن يكون عالمًا باللغة غريبه مؤنث بما يحيل المعاني مفرد مؤنث كندو في ترى كي بونغري مؤنث كندو في بس كي مفرد كان تحاول نرحارا ونا أمرلو أجنة donc سمو أني كندو هذا دعا نومو كفلو حديثهم بالمعنى فإن خفي المعنى so he hadith kono wawal andude firo hadith on wawal hebude firo ko fanda ko hadith on ihtij haray na hato jina ila shahil gharib firtugol gharib on no ka def lo winda fi mudum ko fandu mustaqil ko tawta muallafat no mudum ittika arabe ado imam ahmad haka sakitorbe إني والنظر أو مأمر خلف أول من صنف الغريب فيما نقل ثم تلا أبو عبيد واقتفى القطبي فيما صنف بيرو فوق في يمني خطابي في ويندي دفتر جامد إمام ابن الأثير كان ببارد موجود فوق حوت ترتيب لبعض إن النهاية في غريب حديث nden ko deftere muhimmu fi babihi wallutonde goɗɗo andugol kalima on firma nanugol sarhante hadith on ko fi babihi waɗna tartib mu'jam waɗnete ko deftere labaɗo ɓeni o bayanul muskil firtugol kadi ɓangina al muskil nane yewtuno fi muɗum seeɗa مشكل الحديث عند مشكل الحديث وعم منهن مختلف الحديث كان هذا يقول طيب بيان المشكل وبانجنا كدي مشكلة أنه واي هذا كونه يكو أوتي بانجنا كدي هذا وكلمة أنتيجي هذا وأوالي جنبه دمو جنبه نزلون دون هاري وما أواوا ود مضبط بس كي كوكو جامو لا تصيفو إشكال من فوقك هون هذا مورو غنقول تشكيل سيقول نوين ده مسا نتو ما بمسا أواوا جامو كون ساي مساكا نقول هذا توقعك عندي هري ومشكلة فاهمي هري أو نقولي ومشكلة نقولي كفان مستقل متواتر دفت الويلا في موضوع صندالي كنيدي كدوين والحديث يوتي في الموضوع بمعنى جوريش الجانغو دلو ويتم كلمة وتعرف وتعرف جانغو دي كلام كوجو جانغاني برام بدون تشكيل سكو بالحروف بعد سكو بالأشكال وتوادم ما نتعلم نكتفي بهذا والله تعالى أعلى وأعلم رب إليه يسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله jadi itu nah lanjut bener وقد يقع جنت يديه هربوه وقد يقع الإبدال عمدا امتحان إبدال وقت قطو جوني قطو إسناد حتى قطو ما يصب إسناد وهذا وقت المسؤول وهرنا مسؤول جاني هو إسناد مجمد أنا أدي حديث دو جو هرنا ونبلي تقول له ولا حرف امتحان ورغون اختبار او راوي نيو اسكو مهونجي حديث دي مكو دا هونجا كان بوالي كلام كو بنيو داغ كول مارو داغ كول قصه مشهوره نودي ان يحيى بن معين امام احمد يوم ابو نعيم الفضل بن دكين جاني حديث جوما مكو يهكت او دو ارتوي لمن كتير موندو دا تيجي كو حديث جوما مكو تيجي كو تاي مهونجي ده هاني ما سو
tawi mi yejjitaade ko min jangi ko junngo ko ɓe ari ɓe fuɗɗi janngude to ɓe jillindira nder to ɓe watta nder ton piiji ɓe wayite isnaadeji ɗin ɓe jillindira hadith aran noon tun o woni naamimi jannde waɗa ɗimmo on tun ceernojo o faami tigi tigi on ɓe testay ɗon ɓe jarri goto ɗon on suma o tappi jullere peccal ka jooɗi ɗo ngal balance a yaɗiri hoore nde ɓe fof ɓe jari oyni mbiɗo anndi ko an yahya watta ɗum imam ahmad ɓeni ahmad on ɗon ko makko ba haa ka waɗa ɗum kanko waɗata ɗum an tigi ari waɗugol ɗum jarri babal akon hunji ko hanino tabiti imam boukhari qissa mashhura kam anndi ɓa fi maɓɓe nanama e aduna on fof ɓe ɓanke bagdad e ɓen ton e ɓanno ɓe fuu ɗum ko tigiti ko ende joni siko haafis mana haafis ko mawɗindiri hadiseji temedere ɓe wayriti isnadeji ɗi ɓenne o isnade ɗo ɓe tokka matnu ko jiɓɓindira nder ton fof e jonna on sappo hatimma oɗo hadis ɓe woola imam boukhari ɓe nani anda oɗo hadis ɓe woola hawɓe inni a tigi tigi omo faami ko faami ɗam temedereji ɗen fof soggal hadis woola ɗo ɓenna mi annda ko ɓenni koɗo enende ko haafir hadisaji ɗeɗo fof annda te hadata ɓawo gayni o darni ɓe fof maɓe ordoniɓe ɓe ardi noon ɓenni amma hadis arno mo wonɗa o innirɗa ni nano ko ni eni o arta ɗimmo on ko ni wolirɗa ko ni o ar tammo on haa on ɗon sappoje makko ɗe lanndi o kotti ar ɗimmo o ari sappoje ɗe makko ɗe lanndi o temedere kala ɓe inni ajabon ɗo wona ko wutti ko hata par ce que ko haafe so goɗɗo a jillindiranima ɗo faati a ruttay a jittay ka o ƴetti aytam mo waɗɗi ka arano ma ka ɗiɗo ɗiɗaɓo waɗɗi jooɓon ka nayaɓo anday ka haafir tambaga ko ni ɓe hunjormaɗi kadi isnaji ajabon ɗo hunjogol makko nefaljire ɗa kadi wolande awol mar ko hunji kadi ɗo woni oɗo imam ibne hafid il hajar ɓeyni huna yuhdau lil boukhari an tigi a jii ɗum ɗo tigi tigi on awginanto celnojo ni anda tigi tigi so ɓeyni o hadith ɗo ko sahih waɗe taslim jonde a tun kamɓe tigi ɓe daari ɓenne ko sahih an kadi a muñoto ɗon tawi no a ɓaytoto nder ton yiyaltina goɗɗo ko annduɓe wooli fi mum wallahu alam lande tatina ɗo wonande jaabaki ɓen kadi hannde yeni no ɓeɗo fof mo ɓindirta jaabi ɓe heɓa e ijasaji e o jawa irdi inchallah ɓenni landuɗo aranal ngal indama yataarad hadithani famal amalu ala tartib hasba ma fi matni nufbatin fikar ala noon ko ɗummo deftete ɓenni si hadiseji ɗiɗi ɗutodiri eyi hadiseji ɗiɗi ɗi lutodiri haray ko honɗum woni ko waɗɗi en hara ko bit tartib ɗeɗo hadiseji ɗiɗi en wawa tigi tigi on oɗo ko inna ɗum ɗo no dagi oɗo inna ɗum ɗo no harmi masala hono la adwa wala tiyara e firna men maji to haray ɗeɗo ɗiɗi ɗi lutodiri ka wahir enen ko honɗum woni ko waɗɗi ko honɗum woni ko waɗete bit tartib fom a totta hikkine honɗum ɓe jaɓaki ɓen hannde wali tago jama chef on janni fi nayi fi ɗum ɗo hefti ɗum ɗo hefti ɗum ɗo hefti ɗum ɗo sadaqatan ko weɗo watta jam kasi no wawi gasde haw gon woni jam ma ga ɗum ko jam mana hawtindir hon on gasata ala ko on ko tari kono ɓenni nani janngo inchallah woni seeɗa ma ga ɗum ko jam ko hawtindir hon hadise minen ɗimmo o waɗgol nasih wal mansur fire ɗo fuɗa o sumanawol ɓurtugol hadis o ɗimmol no si hawtindirgol newaki are ko ɓurtugol ko ndaarugol ko hombo ɓurti ko hombo ɓortade
برضو دو تري وتم من جيتين تعرف الكلام دي هو ممكن يقول انا سل ما كنت جيتين wana ko man seron kin ko dar ta ha ko ben ganda de ko inni mon abi دلل المنقل وأذكر أربعة من أنواع الحديث المردود بسبب حديث مردود حرسب وودنا رد وسقط وينام لإليك إسناد بيننا لون كلا لنيي جمتنا يعني مونتان ده بقنا مونتي ما هي من مونتي هو ده على سرورتا نون يجي حديث مرسل سمع قالوا مرسل كنا مرسل مرسل بسبب ونرو سينغولار بكل سنة سمع كي سقط وانتو سنقول لك نعم تلاقي فاو تابي جام ايوه وند باو تابي يوم منتهي فاو معلق ما كده من معلق كنا المعلق ولا بسبب ونرو بكل سنة وكو مونتان ده وند بكل سنة بكل سنة بمعنى تلاقي في لو dengan يعني سانغو هي كوركو يوم ما دفتر لك تيدي موضل تمام وكو معضل كنا معضل موضل سكت على كوالي فرق كلها وانتن ده توا تمهي كله Ada pemain yang ada karan deh. علم القرآن سبق لسان أنا عليكم معلق. مؤلف سبق لسان Soalnya modal kau tunggu nanti ya. Nih, nah bang. منقضي Mana mungkin sih mari mana sih? Juga tu mungkin sih arah umum mana nih? Kamu kata kalau kau ini kor. Mari nama anak kas tahu ko bodoh kefuk inde monde. مدير باي مدير باي Ahmad Yero. Muhammad. tambe goto weedi to ɗiɗo leydi ɓe janti ɗumete sabta zahir kamɓe woni ɗumete sabta zahir ɓiɗa ɗiɗo ko sabta khafiyinete Muhammad Yero. tadlis on e ɓeni landal tammal ngal ko arba'atan min asbabi fani fi rawi janto piiji nayyi wonede sabu finniɗo on hadith o yuɓe Jangan ni kita sapo. sappo no janta Kena ajaran nu ada di sini pun. Awalnya hafil betul juga. ما فحش الغلط قلب والقلب هلني أو وهم ما كوهم فايق أو سوء ما كوسوء يفتن بنو الهنجان جانغ زيد دارت عمرو إنما نه أيوه سوء ya Allah صلى الله عليه وسلم